everyone, welcome to my new blog. Hojik ai ki chalon ge tauri. Siga ai chaloli. Sina ai gi cha ai mana cha se glass ta thai. Sina cha se how to se male. Sunu pizza de. Sangom bitang happy mai se. Sunu ki masam hatok pire ji. Sudah mandu. Hojik ai mai da massage tau ni. Sina ai ki massage cream ni, lotus ki ni, yam phai. Hojik ai puja ki preparation houre. Massage tau lore, mai je phajan tai thoi e. Hojik ai massage tau lore. Hojik ai chakhom da mu change, baro gi chak thong bai. Asi di irom bachar ni, irom bachar ninge. Koi re irom bachar da ba. Ako irom bachar kya cha de. Kamen fry tauri, ai kamen fry se yam pami, yam fry. Hojik chak thong ba lore. Asi ki item se kamen fry ne, papar ne, amaga yong chak ne. Sina iron ba. Hojik ai chak sana lore. Sigidi sigaloi salage. Myam nonga gadi like to view and subscribe to view. Bye bye. Hojik ai nail polish dai de.